Id-dinja fakret is-37 anniversarju minn meta il-kamp tal-konċentrament ta' Auschwitz kien liberat mill-kontroll tan-Nazzisti. B'aktar minn 1 miljun persuna li l-maġġoranza assoluta tagħhom kienu Lut inqatlu f'dan il-post bejn l-1940 u l-1945. Numru li jagħmel dan il-kamp ta' konċentrament is-sit fejn saret l-ikbar esekuzzjoni ta' qtil tal-massa fl-istorja. Taħt il-kontroll tan-Nazzisti f'dan il-perjodu nqatlu b'kollox 6 miljun Ludi. Kampijiet oħra bħal Auschwitz kienu mifruxa f'postijiet oħra. Bil-memorja kera tal-ħajjiet li ntemmu bejn il-ħitan ta' Auschwitz tibqa' tidwi fl-imħuħ ta' persuni li kienu jgħixu f'dan it-terrur u li rnexxilhom joħorġu minħall il-mewt. Memorja kera li qed jgħixu wkoll raba ta' dawk li tilfu l-eżis tagħhom fi kmamar tal-gass. Bit-tema użata għal din is-sena biex tfakkar l-Holocaust hija The Power of Words, tema li l-ħsieb waraha huwa li kelma tista' tagħmel differenza f'ħajjet in-nies, kelma li tlisnet minn persuni li kienu f'dawn il-kampijiet tal-konċentrament u li llum qed iwasslu l-esperjenzi tagħhom fost oħrajn permezz tal-pinna, fosthom il-kittieb Primo Levi li fil-kitba tiegħu uża il-kelma infern biex jiddeskrivi il-ħajja f'Auschwitz. Auschwitz was hell. Auschwitz really was hell. We were on the last but one transport to Auschwitz. The last transport were all the prominents in Terezin who went straight into the gas chamber. There were about 50 of us in a kettle truck with a bucket. That was it. We arrived in the middle of the night and in Auschwitz you could smell the fear. Spjegat il-mument li ssib postok fi kju. Wieħed fuq il-lemin u wieħed fuq ix-xelluk. Kju ta' żewġ fil-lieri determinaw u se tkun qed terġa' tara id-daw tax-xemx. The left was the side for living and the right was the side for gas. I knew that our mother, because she didn't come to the left, she went to the right. But after the war, I had a sort of hope that maybe she was in some displaced persons camp, that she wasn't dead, that somehow by miracle she escaped. Fit-tweet il-Prim Ministru Joseph Muscat sellem il-memorja tal-vittmi tal-Holocaust u għasejjaħ għal-impenn b'saħħtu minn nazzjonijiet kontra l-antisemitiżmu u r-razziżmu. Il-Prim Ministru saħaq fuq il-paċi u sostna li fid-dinja m'hawnx post għal-mibeda.